Mwiriwe neza abakunzi ba Tawal, nongeye kubasuhuza. Ndi kuvuga ngo mwiriwe neza ariko hari naho bukeye. Abo ni mwaramutse, abandi ni mwiriwe, abandi mumeze mute. Ntekereza ko mumeze neza cyane mwese aho muherereye hose ku mpande enye z'isi. Ndabasuhuje. Nitwa Patrick, ndashaka ko tuganira, tugirana ikiganiro kimwe kigufi cyane kivuga ku bijyanye n'amatora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya matora ni amatora atangaje cyane, aho dufite umukandida weguye, umukandida rwose wari unasanzwe ari na perezida w'icyo gihugu, akaba yatangaje ko ataziyamamaza. Abitangaje yari yaratangiye urugendo rwo kwiyamamaza, ariko abagenzi be bo mu ishyaka ry'abademokarate bamaze iminsi rwose bamushyiraho igitutu gikomeye cyane, bamubwira bati ntabwo ubashije guhangana na Trump, reka wadukoreye amarorerwa mu biganiro mpaka bya mbere mwagiranye, ntabwo tukubonamo nk'umuntu ushoboye wahangana na Trump mu matora ngo duhagararire nk'umukandida watanzwe n'ishyaka ry'abademokarate. Ariko abarepublikani kuri uyu munsi bandiyemo cyane, sinzi ubanza ndi umufana ariko ntawamenya. Reka twikomereze rero. Joe Biden uyu munsi yashishimuye ibaruwa ndende cyane ayandikira abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yatangiye avuga ukuntu yabateje imbere rwose, ngo we n'umuryango we bakoze uko bashoboye ngo igihugu gitera imbere cyane, ngo gisubirane ijambo ku ruhando mpuzamahanga. Ibyo nimba ariko ubibona nawe simbizi, ariko njye igitekerezo cyanjye ndakigumanira, kuko ntabwo ndi gutanga ibitekerezo byanjye gusa, ndi gusesengura cyangwa se ndi kuvuga ku makuru nasomye. Iyo baruwa rero nayinyujijemo akajisho mbona iransekeje cyane, aho Joe Biden yatangaje ko bakoze ibishoboka byose we n'abo bari bafatanyije. Iyo avuze abo bari bafatanyije ubwo mujye muhita mwumva Visi Perezida wiwe Kamala Harris, mwumve wari ushinzwe ububanyi n'amahanga wiwe Anthony Blinken. Simbizi ariko abantu benshi cyane bemeza ko aba bagabo rwose ibyo bakoze ari ugusubiza Leta Zunze Ubumwe za Amerika hasi kuruta kuzizamura, kuko igitinyiro cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nimba kikiri hejuru nk'uko cyahoze simbizi, gusa siko mbikeka nkurikije ibyo nsoma, nkurikije amakuru yanyu ndeba, ntabwo ariko abasesenguzi b'amakuru hirya no hino ku isi bari kubivuga. Reka rero tubivugeho, tuvuge ko aya matora ho gato cyane, aho House Speaker witwa Mike Johnson, uyu mu House Speaker rero akaba ari gutangaza ati yatangaje amagambo akomeye cyane. Amaze gutangaza ngo wowe Joe Biden, niba udashoboye kuba wakwiyamamaza ngo ube perezida, bisobanuye ngo ntunakwiye kuba perezida w'iki gihugu. Ubwo yasubizaga ku magambo nyine yanditswe na Joe Biden mu ibaruwa yandikiye abanyamerika, abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ababwira ngo ibikorwa byo kwiyamamaza arabihagaritse, icyakora agiye gukomeza kuyobora, ngo agiye gukomeza gukora ibikorwa bibateza imbere mu minsi mikeya asigaje ari perezida wabo. Uyu rero mu House Speaker Mike Johnson yahise atangaza ngo nimba wowe Joe Biden udashoboye kwiyamamariza ubuperezida, bisobanuye ko utanashoboye kuba perezida. If Joe Biden is not fit to run for president, he is not fit to serve as president. Nimba adashoboye kwiyamamaza, nta nubwo ashoboye gukora akazi k'abaperezida. Ubwo ayo ni amakuru mashya rwose ndi kubaha, yatangajwe n'uyu mu House Speaker witwa Mike Johnson. Si uwo gusa ariko hari n'abandi benshi cyane bakomeje kugira ibyo batangaza ku iri hagarara ryo kwiyamamaza kwa Joe Biden nk'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twibukiranya ko manda yiwe ari buyisoze muri uyu mwaka, aho azasimburwa na Donald Trump. Reka mvuge ngo azasimburwa na Donald Trump, kuko simpamya ko
mu mezi 3 asigaye umuntu ugiye kwiyamamaza uyu munsi azahangana n'umaze umwaka wose yiyamamaza yarangiza akamutsinda, na cyane cyane ko ishyaka ry'abademokarate muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi wa none ntabwo bari kurishyigikira, ntabwo bari kurikunda cyane rwose. Hari gahunda nyinshi cyane zateza iryo shyaka ryashyigikiye zitagenze nk'uko babyifuzaga, cyangwa se ryasubije inyuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuruta uko izo gahunda zari kurifasha, na cyane ko izi ntambara nako simvuga intambara ngo mugire ngo ni intambara imwe, intambara yo muri Ukraine, intambara yo muri Middle East, mu burasirazuba bwo hagati, ndavuga Hamas na Israel, intambara nyinshi hirya no hino ku isi, byinshi bivugwa ko bishobora kuba bituruka kuba harimo akaboko ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'inshuti zabo kandi nazo zidahwema kwinubira intambara ziri kuba hirya no hino ku isi. Nk'ubu ngubu dufite ibihugu byinshi biri muri OTAN bidashyigikiye ibyo Israel iri gukora muri Palestine, ibyo ni nka Turukiya, nka Hongiriya, ibyo bihugu byose nka Espagne, ibyo bihugu byose ntibishyigikiye rwose ibyo Israel iri gukora muri Middle East cyangwa se mu burasirazuba bwo hagati. Ariko hakaba n'ibindi bishyigikiye Israel atari ukubera ko bikunze kuyishyigikira, ahubwo ari ukubera imbaraga Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabishyizeho cyangwa se igitsure yabishyizeho, ugasanga nyine bipfa kugenda nka mugiyo bijya, nka za nyamugiyo bijya, kandi ari ibihugu biri souverain, ari ibihugu bifite ubusugire bwabyo, byakagombye gukora ibyo byitekerereje bibona bibifitiye inyungu. Yego, ibyo narindi kuvuga rero Donald Trump yaranje gutorwa muri aya matora rwose, nubwo wakwitegereza neza ibiri kuvugwa mu bitangazamakuru byo hirya no hino ku isi, za CNN n'ibitangazamakuru usanga byegamiye ku ishyaka ry'abademokarate, ibyinshi kano kanya byarangije kwemera ko uyu mwaka nta mukandida bifite rwose wo guhangana na Donald Trump. Iyo witegereje neza ibikorwa abayobozi bo hirya no hino ku isi bari gukora, bihita bikwemeza ngo ninde warangije gutorwa nubwo amatora ataraba ku mukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urareba ingendo uwitwa Orban amaze iminsi agirira hirya no hino ku isi. We ageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntiyahuye na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahubwo yahuye n'uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi biratangaje cyane. Ni gute ujya gusura umugabo mu rugo rwe ufite umugore, yego wigeze kugira undi mugabo, ariko wahagera aho kugira ngo wicare muri salo uganire n'umugabo wasuye mu rugo rwe, utangire kubaza umugore we uti ese ex wawe ameze ate, wa mu ex wawe mwigeze kujya mubyumva kimwe neza, nta kuntu wampa contact ziwe nkajya kumureba tukagira ibyo tuganira. Ubwo nyine ni ibyo ngibyo Viktor Orban yakoze. Yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yari yitabiriye inama ya 75 ya OTAN cyangwa se NATO. Iyo nama rero yari inama ihurirana n'isabukuru ya 75. Nyine birumvikana ko OTAN imaze imyaka 75 kuko yashinzwe mu mwaka w'1949, imyaka 75 yari irashize. Aho hari nyuma y'intambara ya kabiri yiswe iy'isi yose. Ibyo ngibyo ntimumbaze nimba mbyizeye uko cyangwa ntabyizeye uko, gusa benshi barabyemeza abandi bakabihakana, ntabwo nanjye ndi buze guhita mfata uruhande. Ngayo nguko Orban yaragiye yisurira Trump, aganira na Trump aho kuganira na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi. Abanyamerika rero bakunda kutubeshya, abantu bo mu burengerazuba bw'isi bakunda kutubeshya no kutwifatira ngo nibo cyerekezo, nibo cyitegererezo cya demokarasi, nibo rugero rwiza rwose rw'imiyoborere myiza, ariko ntabwo ariko biri.
none se mugira ngo icyo bita deep state ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwibwira ngo ntizi umuntu iri gutegura kugira ngo azabe perezida umwaka utaha? Barabizi, niyo mpamvu usanga nka minisita w'Ubwongereza, minisitiri w'intebe w'Ubwongereza witwa Starmer, we niwe uwafashije Zelensky kuvugana na Donald Trump. Donald Trump yari amaze imyaka hafi 3 adashaka kugira ikintu avugana na perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky, ariko Zelensky ejo bundi yari ari mu Bwongereza rwose agira gutya asaba minisitiri w'intebe w'Ubwongereza ati wakagira imana we ko ari wowe ari mwebwe mujya mugirana isano rya bugufi n'Abanyamerika, nta kintu wafasha maze Trump akamvugisha. Nuko uwo mugabo nawe aravuga ati reka intambara se ko n'ubundi ari iyacu, ibyo urimo uvuga ko ari ibyacu n'ubundi, reka ngo uhamagarire grand frère, ntabwo ari bwange kunyitaba. Wenda we yakwanga kukwitaba kuko ushobora no kubura umwana w'umukeba, ariko grand frère nge ntiyakwanga kunyitaba kuko dusangiye data na mama, ntabwo yananirwa kunyitaba rwose. Nuko Keir Starmer rero ahamagara uwitwa Donald Trump ati karame petit frère umeze ute? Nuko undi ati ndi kumwe hano na wa mwana wabyawe n'umukeba wa ese nta kintu wamufasha, ashaka kukuvugisha, hari utuntu ashaka kukwibwira, wenda wasanga ashaka no kugusuhuza, nta wamenya ibyo ari byo, gerageza umwumve wasanga ari amahoro. Nuko Donald Trump ati mushyire ku murongo sha. Nuko Volodymyr Zelensky ajya ku murongo atyo avugana na mwene wabo cyangwa se n'umwana wa mukeba wari waranze kumwitaba, birangira nyine amuvugishije, ariko ntabwo ibintu byose byagenze nk'uko Zelensky yabyifuzaga, ariko byagenze nk'uko yabitekerezaga, kuko mu kiganiro bagiranye na Donald Trump yaramubwiye ati nk'uko nabibabwiye intambara izahita ihagarara, inkunga zo nzaziguha, intwaro nzaziguha, ariko ugomba kwicarana na Putin mukaganira mugatekereza ku buryo iyi ntambara yahagarara, kuko nutabyemera inkunga za Amerika rwose muri iyi ntambara nzahita nzihagarika, ntabwo ngiye kuva ku ijambo ryanjye. Iyi ntambara iyo nza kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntiyari kuba, ni nayo mpamvu ejo bundi nimara kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo gihe nzahita nyihagarika. Nuko Zelensky nyine ati nuko si ibyo nifuzaga, ariko se nabigira nte nyine ko ari uko nguko, ko nyine ubuza y'iburyo akama y'ibumoso, nta kundi. Hari abantu bashobora kumva aya magambo ndi kuvuga kubera ko nashyizemo gutebya cyane bakagira ngo ni amagambo yanjye. Usure ibitangazamakuru bitandukanye birimo CNN, birimo BBC, birimo The Telegraph, birimo ibitangazamakuru byo mu burengerazuba bw'isi ahanini, yewe n'ibyo mu Burusiya bifite ukuntu nabyo biri kugenda bivuga ko iyi nkuru y'ukuntu Trump yasezeranije Zelensky ko azahita ahagarika intambara. Abo mu burasirazuba bw'isi bo barabyumva bate ku cyifuzo cya Trump cyo guhagarika intambara? Uwitwa Maria Zakharova, uyu nguyu ni umuvugizi wa minisitiri w'ububanyi n'amahanga cyangwa se minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Russia, y'Uburusiya. Yabivuze hiki, yavuze ati Trump ugomba kuba serious mu byo uvuga, ugomba kwita ku biri kuri kondisiyo z'ibiri kubera ku rugamba uyu munsi. Ibyo uvuga byose uzabe serious muri uko gushaka guhagarika intambara kwawe, kubera ko ntabwo twizeye uburyo uzakoresha, kuko iyo twitegereze neza twebwe tubona icyiza ari ukunyura mu nzira twahisemo ariyo y'urugamba. Ubwo birumvikana we ntabwo abona ngo uburyo Trump azakoresha ngo arangize iyo ntambara, kubera ko bene wabo bayishyigikiye cyane kandi atabasha kubatsinda rwose, atabasha kubarwanya ngo abakure mu nzira.
ibi kandi biranumvikana. Ntekereza ko mubizi neza ko mu minsi ishize Donald Trump yarasiwe aho yari ari kwiyamamariza rwose muri Raleigh, Pennsylvania niho yari ari, aho akana k'imyaka 20 kagize gutya kuri etaje kamushyira mu gipimo rwose nka bimwe tujya tureba mu mafilimi yabo, n'ubundi kamwigiraho kuba mudahushwa, ariko kasanze kari kakiri kwiga kuko karahushije karasa. Icyakora bamwe mu bari bashyigikiye Trump nuko Imana imuhe iruhuko ridashira witabye Imana, ariko Trump we ugutwi niko kwahagendeye. Ubwo niba nako twakubwira ngo rest in peace, gusa ntabwo iki ari ikiganiro cyo gutebya kuko harimo abantu bahaburiye ubuzima, harimo umuntu wahaburiye ubuzima. Rero ibyo ngibyo ntabwo twamukina ku mubyimba, ntabwo ari ukumukina ku mubyimba gusa. Rimwe na rimwe witegereje neza ibiri kuba hirya no hino ku isi, hari igihe kuza uvuga amakuru ukayavuga kandi nawe wayarakariyemo, hari igihe biba bitagenda rwose. Hari igihe uba witegereza neza ugasanga ibyo bintu ntibikoreka, ntibikunda ngayo nguko. Rero iki kiganiro nari nababwiye ko kigiye kuba kigufi, mbibutsa ko iyi ngiyi ari Tawal, the Africa we all love, l'Afrique que nous aimons tous. Iki kiganiro nyine cyagarukaga kuri kondisiyo y'ibiri kubera mu matora cyangwa se mu kwiyamamaza bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Donald Trump asa nk'aho asigaye mu kibuga wenyine kuko umukandida rukumbi w'abademokrate witwa Joe Biden yamaze gutangaza ko ataziyamamaza rwose, ngo abashimiye ibyo bamugejejeho, ngo ariko ngo reka baragize ibiri imbere kubera ko ntabwo ari we uzabibagezaho, ahubwo nibo bazabimugezaho. Ubwo yari ari kubwira abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari gutekerezwa abantu babiri rero, hari gutekerezwa cyane cyane uwitwa cyangwa se batatu. Hari gutekerezwa uwitwa Kamala Harris, mbibutsa ko uyu nguyu yari visi perezida wa Joe Biden. Hari gutekerezwa uwitwa Michelle Obama, mbibutsa ko uyu nguyu ari umugore wa Barack Obama wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari gutekerezwa kandi n'uwitwa Hillary Clinton, mbibutsa ko Hillary Clinton nawe yahoze ari umudamu wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Bill Clinton. Abo ngabo rero ni bamwe mu bari gutekerezwa ko bashobora gusimbura Joe Biden ku mwanya cyangwa se mu kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu. Reka tubitege amaso turebe uwo bazahitamo, reka tubitege amaso kuko baracyafite abayoboke benshi, ni benshi cyane. Bashobora guhitamo n'undi utari umwe muri abo ngabo, na cyane ko abo bombi nta n'umwe ufite amahirwe rwose nibura yo kubona 1/2 cy'amajwi ya Trump igihe yaba yiyamamaje. Ndabashimiye rero, mugire ibihe byiza. Nari ngiye kuvuga ngo mugire ijoro ryiza, ariko nibutse ko atari abari mu ijoro gusa baba bari kunkurikira, n'abageze mu manywa hari abo nkwiye kwifuriza igitondo cyiza n'umunsi mwiza n'igicamunsi cyiza. Nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika birumvikana aya masaha baba bakiri mu kazi bamwe, cyangwa se bageze ku mugoroba. Harimo ababa bageze ku mugoroba. Ndabashimye rero, mwari kumwe nanjye Patrick. Mukomeze mugubwe neza, Imana ibahe umugisha mwinshi. Bye bye.